Jotro lamsogo ani Kokborok ST YouTube channel chung tabo khena lainai BA first semester ni Kokborok major paper 1 ni number mari 2 ni model question tei answer nginarong nang poila bo release kaisa video aga tabo ke next part ebo ke part 2 nora video na paitha jarana di tei video na paitha jarana mani agolo sajake ani channel kita subscribe khlai dibade ade ke chung tabo na changla sinai poila tokona de Kokborok kokma bijapno sinai sabo tei bo bisibo sijak ni sungo tabo ke answer ngo Dulor Ahmed tei Muhammad Umar bo 1897 to 1898 bisiwo sijak khaba sijak ge 2 number tongo sabo poila Kokborok hinoi mung nargoi sinai tei bo bisiwo ge answer tongo Thakur Data Mohan Deborma 1900 bisiwo ge tabo ke chine 2 number question paikha tabo ke 3 number paikha da 3 number paikha Thakur Data Mohan Deborma bai sijak kokma bijap ni mung sidi tei bo bisibo sijak ni sunga inke answer tongo Kokborok tei abo ke 1900 bisibo sijago tabo ke 4 number tongo studies of Sino-Tibetan language of bijapno sinai sabo answer tongo Dr. Satyendra Narayan Goswami tabo ke 5 number tongo element of the science of language bijapno sinai sabo answer tongo Tara Puriwala inge tabo ke 6 number tongo ODBL ni soimung eba pholokjak mung tamo o bijapno sinai sabo bo bisibo sijaka answer tongo the origin development of Bengali language o bijapno sinai ongkha Suniti Kumar Chatterjee bo 1926 bisibo sijaka tabo ke ongkha bo 7 number tongo Buddho Kokthaini Kokmang Tamo bo Kokthaini Kokmang Tamo sidi bot hinge tabo khan sa tona de Buddho Kokthaini Kokmang ongkha bo dong hinge bot Kokthaini Kokmang ongkha Tibet tabo khat number tongo tribal history of Eastern Indian bijap sinai sabosoi answer tongo Dalton hinge tabo ke sini 8 number paikha tabo ke 9 number question paikha 9 number tongo Tipera Kolkata Review bijapno sinai sabo bo bisibo sijaka ba sijak a bijabo Kokborok no tamo hinoi mung phalangkha answer tongo SC Sutherland Tipera Kolkata Review volume number 35 number ongkha 70 1860 bisibo sijaka bo bini bijabo Kokborok no Tipera hinoi phalangkha hinge tabo ke sini 9 number question no paikha tabo ke 10 number question tongo nede Kokborok ni sithai tamo yak kumondi bo sidi hinge answer tongo Kokborok ni sithai dalnoi tongo kaisa ke tongo sari thai kaisa ke tongo ketha thai hinge sari thai de tamo tonge ne de A E I O U tabo ke ketha thai hinge K K H G N G C H J T H T D N P P H B M R L S H Y ara wa tongo isao nge tabo ke sini 10 number question no paikha tabo ke jang 11 number te 12 number tong sini 11 number question ongkha tabo ke jang lai 11 number question tongo sari thai tamono hin hinga answer tongo buini chubachu naya woi sak basai mannai eba peplai manai no sari thai hino hinga phonong mari A E I O U ngai W tabo ke 12 number tongo kotha thai tamono hin buini chubachu naya woi sak bacha woi eba peplai mayano hino kotha thai phonong mari K K H G N G C H J T T H D N P P H B M R L S H Y wa tongoi sao nge tinene video asno paithak nge norok bahayang jakha kisa komai khadi tai bodna rambai ko bomati phinai norok paitha janai man bagai jotana hambai।